Nna Ipile Motlhake ke kwadile Nkadime Ditsebe ke buka ya maboko. Maboko a teng a fodisa, a godisa, a ruta gape o kgona go keteka ka one. Buka e ke kwadile ka ngwaga wa 2021. Ga ke bua nnete fela ka 2021 ne e le ngwaga o leng gore ke ne ke sa dire sepe. Ga ke tsena ko yunibesithi ngwaga wa ntlha wa bobedi ke simolotse ke le moeteledipele, ke tlwaetse gore ke phela ke le busy, ke phela ke le mo di-cleaning campaign and all of that. But then ka 2021 ne ke sa dire sepe, go sena se nka se dirang. Ka tshwanela ke go gopola gore ke eng se e leng gore ka se rata, bokgoni ba ka ke eng se e leng gore se ne se ntlosa bodutu, ke enjoy go se dira. Be ke gopola gore ga ne ke tsena high school ne ke rata public speaking, ne ke rata go present-a, but mainly ne ke perform-a di-poem tsa bakwadi ba bangwe. Fo ka teng fo e leng gore ka tsaya decision ya gore now it's time, ke nako yaanong ya gore ke kwale maboko a e leng gore le ga ke seyo gongwe sa tlhele ke le mo lefatsheng le ka kwano bana ba kgone go bona molaetso o e leng gore ke ne ke ratile go ba tlogelela one. Ka simolola ka kwala lucky enough motlhatlheledi wa me wa Setswana ke Rre Mashike nna kile a e bua ga ntse a re tlhatlhelela, ka gopola gore ke ene motho e leng gore a ka ntlha ba podi matseba gore ga o batla go submit-a manuscript o dira jang, o submit-a yang. Ke gone ke tla submit-a ka 2021. Bua nnete ke ne ke lebetse e kete ke latlhegelwa ke tshepo ya gore a mme toro ela, mme ke tla ke nne author ka nnete. But then this year I got a call ke ge ba mpusetsa the edited manuscript, ba simolola go tsaya dikgato ba bua le nna go fitlhelela buka e nna yana e ntse ntle yana. I was so happy cause ne ke sa tshepe go bua nnete. E ne le toro e leng gore ne ke ipolelela gore e ka se tlha e diragala, but then finally this year Modimo a nkaraba, ne ke sa dumele and I'm very happy and grateful.